Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification ke uma kukhona ke ivideo sifakayo. Sikubhekela ke nje ama-transfer rumors ke akhona ke kuyona ke i-Betway Premiership sokubhekela lapha ke kuwona ke amakhosi i-Kaizer Chiefs. Indaba ke engena njengamanje kuthiwa ke amakhosi agaqele ke laphana ke i-midfielder engeyokudabuka ke laphana ke ezweni lase-Nigeria. Igama lakhe uyena ke uKingsley Michael Kingsley Michael impela ke ogijima kwiqembu elakhona ke laphana ke eTunisia laphana ke i-US Monastir impela ke i-Kaizer Chiefs kuthiwa ke ama-scout ayo kade ke ambheka yena ke lo mdlali ke and futhi ayambona ukuthi ke wenza kahle kakhulu yona ke laphana ke i-US Monastir yakhona ke laphana ke eTunisia. Lo mdlali ke uyi-midfielder and ke uneminyaka ewu-25 nje kuphela ke engicabanga ukuthi ke ukulungele ukuthi ke adlale kuwona ke laphana ke amakhosi. Impela ke ingxoxo njengamanje ke siyaqhubeka between laphana ke i-Kaizer Chiefs kanjalo ke ne-agent yakhe laphana ke uKingsley Michael from laphana ke ezweni lakhona ke laphana ke eNigeria. Ke iyona update engiphethe ke njengamanje. Like ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle. Njengoba sazi sonke ukuthi ke i-lock isimi ngalendlela emi ngakhona i-Orlando Pirates vele already